Ljudi cijene tek ono što više nemaju. Ponekad je najbolje pustiti ih da te izgube. Neka sami vide koliko si im značio. Ako ne znaju cijeniti sve što dolazi s tobom, neka odu. Ljudi uvijek nađu vremena za ono što im je važno, za one do kojih im je stalo. A ponekad, tek kad te izgube, shvate tvoju pravu vrijednost. Ne moraš se nikome objašnjavati. Ne moraš se braniti. Ti znaš tko si. Znaš kakvo srce imaš i koliko ljubavi, razumijevanja i podrške pružaš onima oko sebe. Znaš kakav si prijatelj, onaj koji je uvijek tu, koji sluša, razumije i pomaže. Problem je u tome što ljudi često ne vide svjetlo dok ga ne izgube. Ponekad ga čak pokušavaju ugasiti. A tek kad ostanu u mraku, shvate koliko im je značilo. Zato, pusti ih. Ako im je stvarno stalo, vratit će se. Ako nije, i onako nisu bili za tebe. Ako ti je ovo dalo novu perspektivu, zaprati me za još ovakvog sadržaja.